جبرنامه کردن آدنگ جواکی افدمو حمود میوخش تماشاوان هجا ام ایرو و هفته و برنامه خو لآمدش بوه آماده دکن. اما لسر پیواجه آشتی جواک دموکراتیک با آغبن که پشتی پیمانه کل سوریه هات امضا کرن لوی داره لباکوری کردستان و لترکیه پیواجه چواب روا دچه. رول رستا ربر گلی کرد عبدالله öcalan جبو چارەسەریە چییە ji بۆ ئاشتیە چییە؟ عبدالله öcalan ku 27 ساڵە ji بۆ ئاشتی و چارەسەریەکە ماینده تەفت گەرە و دخەبتە 27 ساڵە li dijî wî komplo pêkatiye û li greva îmraliyê dîrgirtiye. Em êvan mijaraş xelkê bipirsin ka xelk derheqê pêvajoyê da rol û rista Abdullah Öcalan da çi difikre bernama me dest pê dike. Biraz Öcalan tam ve 27 ساله dikirtîgehê daye. 27 ساله ترى كي انا زود برنا جو بارش سرجي وقت كان اورتي جو بارش امت حقيقي بدنا اما ويا بدنا اينا تشخادانا جور باز اقا جرمش في تركيا نابم قاس سر درزيه كا جو سياسي را ام اسيا نقاش ام بردن ام عبد الله جلان سرق عبد الله جان جو ام امت حقيقي بدنا ام يزاب كن شيء قاتش كناينا كنانينا كسر هنا زي سردا هنا دو تمن شيء هنا افن منا اوكي قرتنا تانق و توپ گرتن اینا چه سر قالی سر روزا نه راقنا دو شنو ویجا ایجا انا لوی ortalığı لوی قرشتم میشکن اما ابیایه ام کلماز ام حق کمیز ام جبو چه حق ام جبو چه ام حتی باکور باشور روزا و روزات ام حتی نبن یک حتی ام بیلغا اینا نکن والله رو کمر بر دی حبار کشتن ام رو کل پنج حبار کشتن شو غما یکنن مثلا باکور باشیر مثلا بو سال کیه سرچون بیه هنازی حکومت قرمش نکه یا هم حکمش تبع چیه جوی بچیه یعنی چیه یعنی وی که کریه نوابی ملت ما کرده یا ولی وقت انسانی که دورانش بودن که عقل باشی دورانش ببین یک برای دنیا زمان و کرده نه ام بیسی 40 50 60 میلیون یا انسان یه دولت دست سیستم نه دولت هویه یعنی ام ببین عقل ام نام خوی تشکیزی ام حتی نبین یک بیلی طلع اما 5 حبل ویارن کشتن رو که اما 10 حبل ویارن کشتن اما 5 حبل ویارن کشتن شو همه یکی زنه یعنی گره که اویا تک سونج مثلا تک سونج اما چیه ام گره که بیلغا ایران کن ام حتی بیلغا ایران نکن اما اول رزلو صاف ببین کی وره اداره وسری مخه اما ببلور اما بلور اما بکشن و ام نابو خواهی تشکیزی حتی ام نبن یک امی آوار دگویا کویک ایجام بیا کویک ناشن ایجام ده 15 20 هم دچن ام ایجام کمیل چیم حتی دگو ام ده منیک امی بیا کویک کار نوسمون ایجانا به پنجی و به صدام شش خو غما یکننه دخوازت ج پارتی و ربرین گله کورچیه ج بو یکیتیه دوی چی بکن ربر کردان ج بو یکیتیه چی یا برا ببین یک ج بو خدای و پیغمبر از قربان تا یا ببین یک ما عقل خطاب کن ببین یک سر مسکرونن بیلغا قرمش کل قارشی دنیا کل ما سر ماسه خان بجایان بونه یک یا شخو آنا مزارن لبه دا سواش بیاد دوین یک دنیا را یک کار میمیش کرد دوین تف چیانه تف او که مزار چیانه یک کار ورسترمه تم مزارن که روزا و لیدرین کرد ربرین کرد گرک چه بکن تخوازه تجوان چیه بانگا تلوان چیه لیدری برای آرت مزار اوش خار رودنه برای چه بکن برای وی او که بدن سکلاندنه برا سر ماسا كيرونن برا ولا حق او تركيا ترك تش حقا رمش بن قال كم جوان حقا رمش بن او جماعه استنن ام جوان استنن ام تبيا كان ماذا انسان غير تبيا او استنن تركيا ايرو تش حقا فلان مش بقى قال لك كوز حقا فلان مش بقى حقا ملات الدنيا هي كرداج جاي شو ما قيم او كان انسان استن يكسر يك استنن او تش حقا رمش بن ام جو حقا رمش يا قردشم تزمان ما يسار كريه ترنگ ما یاساق کریه تزلقت ما یاساق کریه یا تشکیل ملانشتیه تشکیل ملانشته دشت چمان کرمالش ما نیاتیت کم تشکیل ما فلان انا ما چکریه بوان ما چکریه بوان برای که انسان وارد سر ماسه یا عیب شوی انسان امریکی 5 سال عمریه برای که انسان شوی دنیاش ما تفکر دنیاش هر کسی را بسیار یا ما وی ظلمی حتی مثلا وی ظلمی
ناش حتى في ظلمه بس ارتق بس ببن ياك رو باكو روجالا روجوات تا ببن ياك جبو خدي بيخم ببن ياك داس وصل موسيقى بس والله والنبن ياك او كيبو لو كيبو اما ياك ناش اجا ام دايا بيستا بنجات شو خما يكيزين ده Pêvajoya ku Tirkiye hatiye destpêkirin piştî rojava peymanek hatiye imzekirin. Hûn daxwaza we li Tirkiye çi ye? Hûn çi dixwazin ev süreç şewa here? ev süreç em dixwazin ki bi xweşikî re. Fakat bawerî ez biyalî nakim. Bi kî bawerî nake? Hêjî çima hûn bawerî nake? Hay biyalî em dike. Süreç evê derî baş nare. Ulu derî milletê me jî heqaret dibîne. Em divêrî tev perîşan. Ew liwalî diwa çibel me jî aynî dibe. Em jî dixwazin ki gavekî pêşda bê çêkirî vê zulm li ser van însan arabe. Bêguman. Evet. Mesela rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan 27 sal li İmraliye ji bo aştiye dixebite, ji bo gelê xwe dixebite. Berdana wî îdî dema wê nehatiye. Em dixwazin ki îro ne ji berê de zûbate berda heq nekî diye xwesa. Zulm zaten. Girtiye me tev jî wîsan em tev ayrım dakin av teva. Em dixwazin tev jî werne berdanê. Daxwaza we çi ye ku ev süreç çê bibe? Yani ev tiştê min hat qebûl kirin. Ev tiştê min ket anayasayê. Valla teke ve ana esajı haya hakkı kuzat tev neydani dili merhat nabavi. Hakkı kuzat tamamıyla gere bedayni. Neydani az baver nakib abi. Yani tu gavên şêmber dixwazî, gavên zelal berçava dixwazî. gavi zelal em nabinim. Hinci tarihe. Ez tarih dibinem. Wê çawa bi rêva biçe? Mesela du heyeta İmraliye çulcem Erdoğan rûnişt. Ey rav rüniste da zevi da pratik da tişektune. Lafı da pırkoşe. Ama hakkı haya ki gavi ki nevi katı çava ayna ki baveri biki. Ez baver nakim yani. Haya ki tişteki ne kadar mer bir sana baver nakim. Raste. Tij bu yekîtiya Kurda çi difikirî? Yekîtiya Kurda jî piştî mesela Rojava jî hinekî birêk he, çêbû, hat xuya kirin. Ki güzel. Sala hafte u çara da ez gedebim devi Urfa kapı genca fotoğrafı melemsa ve berzeni bera xwedidan goya Kürdistan yana man haya Kürt avane ber rahatiya mectune. Yekîtî ne wisa? Tek yekitiye. Fakat estabijim en fikri xwana vederi ne vejim. Fakat ez xwazim bir Kürt artık fikra devje berdin tek parça bin. Tek parça. Yani ya yek hepkiye. En Kürt tev bere civnek yek xwe bil dünya tev. Bin yek sîwanekî de. Tek siwanekî de. Vakti var ne ben muvafık nabın abi. Zor spas. Serçevara. Maliyama. Keko niha li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê pêvajoyek hatiye destpêkirin. Ev pêvajo jî bi serkêşiya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan tê birêvebirin. Hûn çawa dixwînin vê pêvajoyê? Daxwazê we ji vê pêvajoyê çi ne? Valla daxwaziya me em qaîlin biratiya me devam bike em giş em baliyê barişê ne em kesinlikle yani savaş naxwazin û em çixwe yani ber bi barişê derin em êzê dikin hêk va wîna qaîlin devamlî savaş be ji vî savaşê ran saxlamış dikin ji bo wî yani daxwaziya me barış e yani. Barış pir tiştekî xweş e, aştî tiştekî xweş e. Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan 27 sal li İmraliye daxwaza azadiyê dike, aştiyê dike, demokrasiyê dike. Hûn ji bo wî çi dixwazin? Êdî dema azadiya wî jî nehatiye. Em jî qaîlin nava demokrasiyê da bi evê da bira ew zî were û rêberê me be û bira demokratîk ortamkî de bira ew xwe bide yani mücadele xwe bide herê. Belê. Tu ji bo yekîtiya Kurdan çi dibêjî? Wela em qaîlin çar perçe yek be. Tu zanî çunkî em ji hev re eger em pişt nedin hev em ê tek tek herin yani eşter viya bêjim abi. Hûn çawa dibînin vê sürecê çawa dixwînin baş bi rêva çi? باش به inşallah. Xwestekê we çi ne? Xwestekê we ji vê pêvajoyê çi ne? باش به inşallah her şey hal به inşallah heydi. Çünkü acele nabe Bêguma pirsgirêkeke 100 salî bi du roja çareser nabe. Salekî çareser nabe. heydi inşallah ya hal به. Hoş به inşallah her çeşit. Ber hoşici dişe inşallah. Tişta ku wê xweşiyê bide we çi ye li gorî te? Hûn çi dixwazin? Çuvam çudu. Em zamanı yok kozun. Em çi kozun. Zamanı dayı ki em kozun. Ka başka me çi kozun. Gava em derin ki em hoş ifade yapabilin em zaman haber bedin. Karşı gücme fahm bike. Li mekteban zimanê me, li üniversite zimanê me were qebûl kirin? Bi ve resmî? İnşallah öyle kabul ediyor. Her şey hoş ve inşallah ama heydi sabır lazım tabii. Bu 40 sale
دعوة دول دوام دكي evet ji ana peyvayî ji süreçka xweş ê çêve inşallah em ê çikî xweş inşallah em ê te bihev rabînin Govenda azadiye tê em hûnê bigirin. em ê bigirin inşallah em ê ji ana deva dest pê dikirî êdî êdî em ê dest pê kirî inşallah Hûn rolü rista rêbere gelê Kurd Abdullah Öcalan çawa dîn 27 sale ji bûî evet aştî û demokrasî tê dikoşe. ev serokê bêwî nabe yani ha serokê Serok gavak serok çi demektir ya mesela Cumhurbaşkanı mesela serok ki Erdoğan'ı ev kurda ki Abdullah Öcalan'ı yani serok Dema azadiye wî natê ma li İmraliyê dibe. Azadiye ucib devi azadiye başka bahçeli demişti Dve mi derken evi deri Selahattin evi deri Ahmet Türkiye de ara belediye ko ama jvara sabır lazım ha ku sabır tire ve nabe her şey sabri abadı hedi emnevinin evi torne mebinin zaruk mebinin ama illahi içi ve evi Kurdikiye kurulmuş ve yani Ji bû yekîtiya Kurdan çi dibêjî? em teb hevrane birlik beraberlik ama heye çok şükür em teb jabra başın birlik beraberlik ama nama kurda da hebe evi safi ve ola gavak birlik beraberlik tile ve ne abi tabi zahmet hain hene ne baş hene derteyim evci teremin ne yapar gene illa içki de suki hebe yani gene benim içki aciz be benim aciz ne ki ne abi Çawa dişe xwestekê Kurdan hatine qebûl kirin? Xwestekê Kurdan bi cî hatin? والله ام هنا tam yani باور ننن Çima bawer nênin? yani duhaseme heye ki bir barış çebe Belê. yani em Ama çawa çêve? her tişt bir demokratik bir her tişt yani çerçeve insan hakları da her tişt yani demokratik bir şekilde çözülmüş bir em duhazı. O em baverin inşallah çebe. û bawerin Evet. tu dixwazî destpêkê tu daxwaziya te destpêkê çi were qebûl kirin? Xwesteka te destpêkê çi were qebûl kirin? Ya ama despetike her tişt meydan da yani her tişt yani belli yek mücadele ortada her tişt meydan da ya. Belê. Yani herkes adxwazim herkes bir zamanı xwe baxafe herkes bir özgürlüğe xwe baxafe yani herkes yani sera xwe da her tişt yani çav dayı ki adam buna avam dixwazim bir her tişt bir zamanı xwe binin zaman. Yani ya dixwazim. Hûn rol û em bêjin kar û barên ku rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan dike hûn çawa dibînin 27 sale li İmraliyê dibin tecrîtê da aştiyê bi rêva dibe aştiyê dixwaze. Valla Sero Kapo yani gerçekten bu bavarın o avzi yani irade orta istiyor ki hem dixwazin artık yani rehber Serok Erdoğan zî yani az bu zî bavar mı vi tişte çe bibe yani inşallah her tişt yani hem daha herkes daha rahat ve yani artık daha insanlar kuştune yani bir çözüme çözülmüş ve hem de fazla. Öcalan ku hepsê da be girtîgehê da be li greva İmraliyê be wê çê bibe heqê wî jî tune êdî derkeve û müzakere wisa bike. Abi zaten yani gavak serok derke ve piyasa bir her tiş herkes çava dibine her tiş de artık bu çağı daha rahat şeydi be. Yani evi çağı daha rahat bir çözüme çebe. Yani gerek ki evzi kavuşmuş özgürlüğe yapıp belki yani millet ahura yani çareseri ki bine yani evet yani en bavariyem yani evi inşallah bir işe çözülmüş be. Daxwaza Kurdan çi ye ji vê pêvajoyê ji vê sürecê ji vê lehevhatinê? Ya Kurd merkê Kurd ji berê da zî lehvatînê dixwaze. Şer naxwaze. Şer tişkî baş nene yani. Di dünya de li ku mêzekî mêzeke şer baş nene. Yani insan mecbur nebe şer nake. Enkî Kurd zî mecbur biye şer kiriye. Fehm kir. Mecbur biye mesela şer kiriye. Kurd genelde mesela genel topluma wî de Kurd şer naxwaze. Şka dikkat bike tamamı dünyada
ایکو مظلومن ایکو بندستن ایکو بیخوادینه ایکو فقیرن ایکو مادی olarak معنی olarak فقیر تفکردن ekonomiyek baş ve çava çeve ve şer bi şer çeve am bi aşti ve huzur çeve. به حضور چید به شر مزه باید بو 30 سال 40 سال شره سنه شر بیه مثلا داخره بیه yani ekonomi bakımından داخره بیه فهمت ki mesela بجن عسکریه داره غر 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 به uçağı خو به که خو لچیات خلویات خلویات خ او تپرنه تبع ekonomi بوزي مثلا دي اشياء ودا انكي دخو قسم كان بجن ج صادي دي حب دخو نوت حبزي برشي دمينه ايكو جوجي ويا ايكو نوفا فيشي دا ايكو فيشي يونتمشتكا او دخون كاراوانا ايوا كمزي لفردارا برشي دمينه ev 40 sal 45 saleme em livra Diyarbakır'ın çareseri gerek emniyet kapandın. Em ergaftin kapandın. Bir emniyet kapandın bes. Spastın bes. Bir emniyet kapandın. Bir bes insan me bıgapini. Bir bes insan em insan ara insan me sabah kare xo me bişğulini sabah xwastina xo me kulamış bu ki sabah ki em nebin kolê insana. Em viya dixwazin, em heq û huquqê xwe dixwazin. Em Kürdin, em bixwazin nexwazin em Kürdin. Kız ne kadar Kürt bu ne be bara yani ne kadar. Em Kürdin yani em zaman ki nodî de em 10 cara me digo em Kürdin em dahatin girtin 4 roja 5 roja bin çavê em car berde em Kürdin. Ama em xwe dixin destê insana. Biraviyan dikkat bikin. Bira insan besme kulamış bike. Besme karê xwe bibû bînê. Besme têxe bin destê xwe. Ya gerek hûn bikin. Gerek hûn viya hûn bikin. Wexta hûn rojnamavan hûn nekin. Em nizanin. Em nizanin ha. Em ê bên ki yekê were bê hadiye me karkî me îşkî me bike em divê qey were em halkê Kürt, milletê Kürt pir zû bawerdarin. Em bawer dikin ji her tiştî. Beguma milleteki bawermend de le bes daxwaza wî nayê qebûl kir. Eger em qebûl kirin ew hûn bisekin em qebûl kirin bidin êkî serserê me êkî em li pê wan derin ew gerek durust bin. Ew jî ne durustin. Ew jî ne durustin. Ne sucê yönetimî, ne sucê hikûmetî, sucê min û te yî cardı. Ev halkê vê derê wexta xwe mahfize neke, xwe nexe dewsa insana tu nikanim têx dewsa insana ha. ارینی تشکی تونه خبردار کی تونه تشکی صلحی تونه چه بیواجو چیکا مرا ایمانش مصرف خواست یا یکی و باشلی ایمانش خواست که تشکی جمعی ما نه از اقا بیواجو بسخب ما تونه جاکی کس کی قالله کی کسی ما تشکی ناسبین ریا عوده ما کشتن حتی انا بابا وانا ما قتل کردن حتی انا او اینا نشه ببین نه نممکن تشکی ورتونه Li gorî te çawa ve çeve. والله اللي قرا من برزور ايش ما زور Formula xwe dixwazin dibêjî. والله ما يحتيا ما لازم ابجه في حسبكن باشكا كسكي ماشي تونه كسكي كردات تونه او كردش خو دنيا وقش دشمني منني ما وقش نابي برشاوي خو الدنيا كسي تشكي يعني تشكي جو كردات تشكي قوتي وقت الدكن دخانيا دافز جنازه وانزا شو نلر يشات دين سليمه يعني في الدنيا aslında في الدنيا زلوية جزء كرايب يعني جيمانينكي ام دبي وكبي ام دبي بارش ام دبي انسانتي ام دبي تشتي باش شيء ام وياد بيجن يا خلجي فيها ناخذ işte خل فيها ناخذ işte فيها ما ناخذ يعني الدنيا في سيستم ما قبولناك براتيا قلا نزا نزا تشمش كورتن الدنيا فيها ناخذ كنت تكاكي قوت لي نامليا كيس يلعوي قوت لي dünya avi her tişci evi. Tişkimetini baba. Yani hala dünya halkı emanetim tez yaşamıştı. Hem tez yantıkın. Başka tişkimetini. Ben hala vakit şey baba. Sterk TV. Ve elen.
Her bizim keko her bizim. Peki tegelek tiştê xweş got Rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan 27 sala li greva İmraliyê ji bo daxwaz û mafê gelê Kurd tê dikoşe. Ev rastiyeke xwe heye. Lê li aliyekê mafê hêviyê nê nasîn, li aliyekê azadiya wê tune ve li aliyekê jî pêvaj û aştî wê çawa bi hevra bimeşe. Anha Dema azadiya Birêz Öcalan hatiye ku salvegera komploye. Tam jî demavi hati hatta derbas vi. 27 sal tişkî hindikine ne? Emrê xwe da ser vî xelkî. İnşallah taba yuvarnere. Em ya umut dikin dalaka vallahi ana tu umut ki me şahs olarak nizanım. Belki melezi atı belki geli Ahmet İsker biyse bir umut vizviye. Zwe peva şöyle. Aku hêviyê û baweriyê tê dilê we çi ye? Vallahi baveri etedilime. Ya peşi ver girtiğime verdim baba. Ya la te yaş yek tenişi berdan tuşki var teneki. Şu kalsın hake. Ya gava tuşki tünne bil meydanı mı biyesi çe khud khapini baba. Ya tişte me başlanı çi anam peşi şgo. Em şaf hazduken yektiya mehbe em yekbin. Zor spas. Dostlar. Temaşevanên ji em vê heftê jî giştin dawiya bernameya xwe. Helbet me divê bernameya xwe da jî li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk pirs kir û her welatiyê ku axivî jî divê çarçovê de bersiv da. Her kesê ku devê xwe vedike û da axive dixwaze ji vê pêvajoyê bawer bike û dewlet, hikûmet gavên şêmber û o bi bawer bavêjin da ku xelk pê bawer bike. Her wiha welatî dest nîşan dikin ku dibên daxwazên Kurdan demildest û tavilê were qebûl kirin da ku ev pêvajo bi rêva biçe. Em jî bi vêya wayê digihîjin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bînin.